Ya, yuk. Oh, pagi tadi. Udah jam 7, udah jam 7 begini. Jam setengah jam berapa sekarang? Yang saya nggak nyel mas, sedikit basah. Masih lagi basah, ben cepot enggak. Yuk. Ramen saja makan kenyal megang untuk yang naik tangga bang kudol yang dunia jam peluh pada ini jam ngasih merapa suara kenyal awak ini ramen ini sekan dalam mana selang badang gini banyak tahu kan selang badang banyak. Ini ada matahari ben dari pengasih ben ada matahari. Ya senja lah itu pendidi di nih kau nyaman bener sih nak ling Jember. Yuk bang ikan lah. Ko pesuang iban sini ko lenteng wong butuh tadi ko. Nih lenteng ko. Kali ko mau bintang siang nih. Joko temu deh manci Bang Joko dagang mie ayam pinggir jalan sing laku jauh dagang masih banget sepak itu kan bicara nomor 17 Agustus ya lepang ke botol ini yang sajan pasti cara wojok timbal sih lepas ada tulang ngigel apa gitu sakit pasang jangan dibeli jam dulu sakit pasang jam siapa mas bang jam nah kok bagus ya jangan hadir rame gini nak ngali apa mai hadir rame-rame cuma kaya luang ngai masa anggo anak mai balik gini ngutang-ngutang waktu kan lamun sadar nak balik dirinya nak aja balik nah 25 sing kengken 25 sing mau ada gel ngayah sini nah uli Jember mai cocok ngigel Jember kan Jember apa sih Jembrano beli balik kan ya nah kan misi Jember dek kanggo tua Jember kan sing kan ya Jember tuh di Banyuwangi Jawa apa Jawa Barat Jawa Timur nah kengken jo nah jadi awak hidup di Jembrano terus long diban
Lung tiban di Jembrano. Ngela tunangan 25. Cik 25 tunangan bang adane to lea. Nah, 5 kan kuang adane tua ra ijen. Buat cik 5 lu. Besek kayak asah-asah cik. Gue SMP jak sombong cik. Nah, kengken aman liu kan dalam mengkejang juang nak lu mai nelen sing pakat sing man termasuk awak kan juang bak wah nah jani kaping ngajeng matur matur nggih kaping ngajeng Om Swastiastu. Om Swastiastu, ida dari nggih Om Swastiastu nggih. Salam sejahtera untuk kita semua nggih. Nggih. Sing adem ane sing sahut. ane sing mesaut Pang Mada kan cuma gelem aku dah. Maro mesaut orang gelem angku. Cepok kosong. Kaping ngajeng Om Swastiastu. Oke. Nanti lamun nak tingkat center lamun Madaang gelem aku. Banyak saut kita. Oke. Yen supamadaan mada napi adan madain nggih yen supamadain nyawa mekejang yen mulia gelem angku sing bani bin keto ya engken adane Ken ada nak ning Jawa nawang apa nah kanggo bo maksudnya bocah kuningan men duni to tarian apa to adan tari kontemporer kontemporer ane mesti ulat bulu di petendok ane kengken ulat bulu di orang do ane bilang oh ane mesti nyengengit oh misi kayang pasang nih kena ngendul lung sajan misi apa bin misi puisi ada nggih nak undang lihat oh ngundang adane niki ampun ngundang adane teko mekejang main dua kijam belajar ya nggih men apa bin ada itu misi puisi misi pupuh misi nak mau gendeng kuning do apa ngapa dan muli Jawa sing nawang ngapa bangken dongkang sing tawang nah jani nak ngudang kan dini ne ada ne Nawon Natyo tuh PKB ne seniman muda ne dia ada di Bali seniman muda cara nago ne nggih cara Ijoko adan tiang Joko nggih sap ning duning orang adan tiang Joko niki ampura tiang saking Jawa ten nawang apa-apa ne mai kan tumben mekarpet cara nak nganten kan pre-wedding ada micin buat cini itu nggih kan coba lung sajan kayane misi mencekrek nyanan maya 4 juta sing lagae lan lapis foto mencekrek monto kan wah cepok foto cekrek yang di badi pangkat lung tadi yang gue di Jadan dalam buri banyak pati nggih nikah pun nek jani apa kan ada nih Ji nawang ini sejarah Pulau Bali Nusantara kamu Nusantara itu Pulau Bali sing tawang uli bidan dan nawang di hidup di Jembrano hidup doyong telung bulan telung tiban nggih telung tiban di Jembrano sing nawang apa nah jani tot nawang kengken sejarah Nusantara nggih ada timpal-timpal DHN tidak live cara live itu langsung niki langsung live nah terus balik nih nah tadi pang nawang kan dua besi ning kengken nah balik oke ayo kan kepala tuh enggak aja jelek awak don saja nawang